أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إن ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kimi kita hawak tumapon ini hitukbal namo kanyo
in salam duaa, murah-murahan, amuin patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan tanyo, dahin doon, hama maugbog, iban, manggayunggong, sin pag-agama, sin kita niyo. Sabab kalna, in pag-ibadat, atawa pamaugbog tanyo paagama Islam, amu ini, in mahinang tanyo, karayawan, haadlaw ka na. Ikapag kasanyangan tanyo, dahil di pa hadunya, labi luba na tuod, haadlaw ka na, haadlaw akhirat. Amuin, wayroon, hang katao, di muy kataan matto. Wayroon ang katao, malipas, in buat malengkan kataan, manu si usog babae, muy kataan matto, paadlaw akhirat. Dahil nga sabiat to, mura-murahan mga katao tayo manghuran, amuin, patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo rin doon hamamagbog sin agama Islam. Mahuli niya, mga katautay manghuran, hipagsarang sukul tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in yari na isab kita nyo dihilan waktu. Amuin, yari kita nyo nakapagbay mata, hangan sin pag-agama. Ini, daing ha mga salaggo-laggo, hati niya, ni'mat, daing Allah subhanahu wa ta'ala wajib, pagsarang sukulan sin kita niyo. Mahuli niya mga katautay manghuran, amuin pangadjian tanyo waktu mahapon ini, amuin lang ta puunan sin pagmaulod. Sabab karna, yari kita nyo biyayaon na habulan Rabi'il Awwal, amuin, aunday nga mga kaibanan, katautay manghuran, bangsa muslimin, maghinang sin pag-iyanon pagmaulod ini. Na in pagmaulod ini mga kiaulungan sin Allah, hati hunta nyo marayaw, ini bukon siya kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan niya katan, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Iban sin katan kasahabatan, bukon nila yato hinang. Damikian in mga tabi'in. Katan sila mga kiaulungan sin Allah, bukon wala sila naghinang sin parakala ini. Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, damikian rahimahumullahu jami'an, wayruun, naghinang si mga parakala ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam At-Tirmidhi, damikian, wayroon naghinang. Sumagawa, hisiyuin naghinang si mga parakala ini, mga katautay manghuran, amo na lang ta, amuin, Dawlatul Ubaidiyah, atawa, amuin, Shia Fatimiyah, yaun ha hula Egypt, sin upat century na. 5 bayna in amuin, 2 century, siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw pazamanan. Ikaupat century mayan, amuin, yat turain dito ato haula Egypt, in Shia Fatimiyya, aun din dito ato minority sin mga Christian, Nasrani. Na ininang nila rin dito ato, biyara sininang din di kato bang December 25, mag-Christmas. Magbunyi-bunyi sinadlaw pag-anakan Nabi Allah Isa alayhi salam. Narendi hay ni longsin nakura biya hi piagnganan hi muiz lidinillah. Kita nyo pa'y nakawasa, yari kato tanyo alta na sarang tanyura. Sarang tanyura isab pagbunyi-bunyihan. In Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyasin sila yaun. Hati niya, mahati tanyo rin dihay ni mga katautay manghuran, inhinang hati ini, bukon siya, guwa day nga kami Islam. Sumakawa, guwa siya rin hauno, day nga amuin, singuran day nga mga Christian. Pag Christmas nila, kan Nabi Allah Isa alayhi salam, mag-celebrate sila, sa amuyonin adlaw, pag anak kan Nabi Allah Isa alayhi salam. Isiyuin naghinang, amo na lang ta in Shia Fatimiyya, hahula Egypt, hapag-uhanan sin Malik himuiz lidinillah.
Narendi hay ni mga katawtay manghuran, hati niya, mahati tanyo marayaw. Mahati tanyo marayaw, in pagmaulod ini, in inihati, hinang sin mga Nasrani. Amuin, biyandaan kita niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin, di pasingurun kanila. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda, wala takunu minal musyrikin. Ayaw ka mabiya, sin mga sila nagmumusrik, nagsisirik. Ayaw ka mabiya sin kanila. Minalladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. In kaaunan nila, mga manusia amoy nagtumpuk-tumpuk sila. Nagpulak kanat sila, nagtumpuk-tumpuk. Sabab karna may tayo na auning pagtumpuk-tumpuk nila, napulak kanat, sabab in iagaran nila hawal napsu. Bukon panghindo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang hawal napsu in kitaon ni mga katawtay manghuran, tanto na sadya, kandi-kandi, tiap-tiap manusia, duwaing-duwaing inahwal napsu niya. Hangkan sa napulak kanat sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtumpuk-tumpuk. Wa kullu hizbin bima ladayhim farihun. Sumagawa, in kaaunan nila panasat sin saitan, nagkukug-kuyag tiap-tiap tumpukan. Una-una nila, yari kaming kasabunnalan, na ayaw ka mo mabiya sin kanila, ayaw ka mo simingod sin mga kakahinang nila. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda, man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum. Hisiyo-siyoin simingod sin lakutabiat, addat palangay, aturan, kakahinang, sin kauman, Nasrani, iban Yahudi, na insa itungon na rin kanila. Itungon na siya rin kanila. Mga katawtay manghuran, mahati tanyo marayaw, in pagmaulid ini, hati niya, guwa siya din haagam Islam. Amuin, piyag hinang sin kaibanan bangsa muslimin. In pagmaulod, sampay amuin pagbalik-balikan nila sa kahaba Rabiul Awwal, hikang putag dua kasuwangan. Na ini mga katawtay manghuran, hati yung tanyo marayaw. Bang ini karayawan, atawa dia akan muna-muna na tuod. Hinang na si mga kasahabatan, di sila kaunahan. Sabab in kaunan nila sila in labi, matuyo, sila in labi, malawming pamaham sin pag-agama. Sampay siyaksiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw pazamanan. Sumagawa, in kaaunan nila katan wala naghinang sin parakala ini. Sabab ini parakala, wayrun diakan. Parakala, guwa din agama Islam. Sabab, in pagmaulod ini singuran hati pag Christmas. La ilaha illallah. Singuran day nga pag Christmas. Na ini ni mga katawtay manguran, pianya na sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita nyo biyayaon, habulan December, hipag Christmas, si mga Nasrani. Damikyan, masuok na Jumatu, inamuhin pagmamaulod isab sin bangsa muslimin. Habulan Rabiul Awwal, amoy nyari kita nyo biyayaon. Nauno na yung piagbidnaan tanyo mga katawtay manghuran. Iban sin mga Christian, pag abot December 25, in sila mag-celebrate. Mayta, araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo. December 25. Uno na yung piagbidaan, iban sin bangsa muslimin isab. Hikang putag dua kasuwangan, mag-celebrate mayta, araw ng kapanganakan ni Muhammad alayhi salam, alayhi salatu wassalam. Uno na yung piagbidaan, la ilaha illallah. Sa lagbu-lagbu musiba mga katawtay manghuran, pa mga bangsa muslimin, amuin maitong na sila. Dahil nga mga Nasrani, iban Yahudi, di nila ka na naman. Na ini parakala, amuin sarang tud aniban mga kiaulungan sin Allah. Hangkan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbabanda tuod, anib kamu sin parakala bago. Iyakum muhdatsatil umur, anib kamu sin parakala bago pag-agama.
hapag ibadat, bukun parakala dunya, haparakala ibadat, pag-agama. Sabab katan kullu muhdasatin bid'ah, katan pakaradyaan bago hapag-agama, hapag-ibadat, iyan bid'ah. Parakala, wayroon po na nagama Islam. Wa kullu bid'atin dalalah. Katan amuin, wayroon po na Islam, amo na bid'ah, kalaungan. Kalaungan mga katawtay manghuran. Sabab di ta nakingatan bang kansiyo, kiyawa, kansiyo ingiwan, sinamuin kakahinang ini. Sa kali-kalihati tuwi, nakapamogbog na in kaibanan katawtay manghuran. Sinhinang, bukun hinang sin Muslim, sa hinang si mga Christian. Amuin piyang langan kato taniyo, maningod-singod kanila. Piyang langan mga katawtay manghuran. Na parakala dakula, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal nagbabanda tuod, nagbabanda kato tanyo, tainguhin nyo marayaw. Mga katawtay manghuranin banda, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa diraan bi dira, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. La ilaha illallah. Yari na jimat to mga kiaulungan sin Allah. Tan tutud, ibut sumingod da kamu yan. Murul da kamu sin sunnat kakahinang, sin mga umat na kauna. Hangdangaw, hangdangaw. Hangasta. Sampai lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila sumud, palunghag, sin bibang, yat turan dito ati mangutkot, yat turan dito ati makamula, sumud da kamu magad. La ilaha illallah. Sumud da kamu maun pamuin kahalubiluhan yaun. Sampai mga sahabat nangasubo, ya Rasulullah, hisim pag-ianon mo, Nasrani, iban Yahudi, laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman, hisiw pa. Mga katawtay manghuran, mahati tanyo marayaw, amuin, parakala, kakahinang si mga Yahudi ban Nasrani, piyang langan kato tanyo, sumingod. Na zaman tanyo ini, simingod na, gyana panhinang natud-aturan, la ilaha illallah. Sa kaula-ula, inyaun, aturan sara sin Muslim, sarang pag-abot sin pagmaulod, bulan Rabiul Awal, sarang magpaon sin pagmaulod. Parakala, bida mga katawtay manghuran. Maita kita nyo maghinang sin parakala biya ini. Sin wayroon, biya akan kato taniyo. Gamayan, matarang piyang langan kato taniyo. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ya kamu amin mga namamarat saya, yaw kamu magpasaula-ula, manguna-nguna, pa Allah ta'ala, iwan sin Rasul niya, hapag-agama, hapag-ibadat, ayaw kamu magpasaula-ula. Sababing pag-agamain iyan, tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya intagda po, siya inta kapatut magbutang hukuman aturan sara. Hangkan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya nagpasampay sadya. Nain kato, wajib kato tanyo, manayma na sadya. Adapun in gumanap pa huminang aturan sara, piyang langan mga katawtay manghuran. Wattaqullah, kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un basir. Gunal tulin Allah ta'ala sangat makarungog, sangat makakita. Mga katawtay manghuran, in kakahinang pagmaulod, singuran pag-usinang naaturan sara, sin mga bangsa muslimin kaibanan. Ini, parakala dakula sabab maita, inhikahang putag dua kasubangan, sin bulan Rabiul Awal, amunayan ittipaking katan ulama, haadlaw isnin nawapatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapunin adlaw paganak kanya,
di kaingatan, di matanto, aw nagbayta bulan Ramadan, aw nagbayta bulan Muharram, bulan Syawal. Wayron katantuhan. Sumagawain katantuhan datod bulan Rabiul Awwal. Nawala na kaya sayuhan si mga bangsa Muslimin, inpiyag bunyi-bunyi nila yaun, una-una nila pag-adlaw pag-anak, adlaw hati kamatay. Panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa sarang datod kita nyo magbalik, pamuin, pamando kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inkatan para kala bago. Wayroon po na may Islam, hinang-hinangon si Mano si aturan sara. Atawa singuran pama, denga kaibanan agama, iyan kalaungan. Kalaungan, biyay tadi malaung, nagbunyi-bunyi, nagtuyo na naggasto alta, nagdarulang, ay kautuy, inpiyag tuyuan niyaon, adlaw kawapat panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga kiulungan sin Allah, bangkitan nyo matan, mala sa parasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mamaugbog kita nyo kaari. Sin amuin panghindu niya, sin amuin kakahinang niya pagibadat, murul kita niyo. Sin aturan sara niya, sawamiyan diakan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Diin, inpia sampay. Diarakan yu maun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aturan sara. Baugbugin niyo, kawaan niyo, baugbugin niyo. Nain pagmaulod mga kataw tayo manghuran. Uno, ini, pia sampay katu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayruun. Diakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayruun mga kataw tayo manghuran, na maita kita nyo maghinang. Maita kita nyo maghinang. Gamayan tiyang langan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa parakala bago hapag agama. Hinang aturan sara, wa manahakum anhu fantahu. Iran diin piyang langan kanyo, hundungin nyo, tinggalin nyo. Nabiyanin matan, amuin malasa, makasi, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin bukon siya mangliulakad, bukon siya magpasaula-ula. Sabab, in parakala bida mga kataw tayo manghuran, maghinang kita sinhinang, wayrun diakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayrun niya hinang nga pag-ibadat at pag-agama, ini wala takya sayuhan. Natuhumatanin Muhammad khiyanat. Sabab, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minig na sadya rendiya dunya, wayroon, kiapin niya karayawan buat malaingkan, hindu niya katan pa ummat. Naman jari, bangkitan nyo maghinang simpag maulod, in pangatud tanyo hinang yaun marayaw, maingkan wayroon piya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay nganan pasingkaibanan bid'ah hasanah. La ilaha illallah. Bid'ah marayaw. La ilaha illallah. Muna-muna naong Imam Malik rahimahullah. Manibtada'a fil Islam. Wayaraha hasana. Hisiyo-siyo in naghinang. Haga may Islam bid'ah. Pagubusyatod niya inyon marayaw. Sampai karungan mo magkaptangan bid'ah hasana. Bid'ah marayaw. Faqad za'ama anna Muhammadan khanar risala. Sabon na tuod, natuhuma na kapag daawa na siya, natuhuman niya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyanat. Wayrun piya sampay. Wayrun piya sampay. Damikian Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Biyaitan na isab kita niyo, kullu bid'atin dalala. Kataan bida'ain yan kalaungan. Sa wayrun punan yan agama Islam. Way piyang hindu sin Allah Ta'ala alam Quran. Wayrun piyang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in ra'ahan nas hasana. Misan pa yung pangatud kanya si manusia marayaw. Misan pa yung pangatud si manusia marayaw. La ilaha illallah.
bidaa kalaungan laung hi Abdullah ibn Umar. Naisiyuin kaharun tanyo mga katawtay manghuran. Isiyuin kaharun tanyo sahabat atawa amuin magkabtangan karuan tanyo zaman tanyo ini. Na bang kita nyo mabayada sinsulga mga katawtay manghuran amuna inhinamuntan nyo murul kita nyo sin limpa kakahinang panghindo si mga kasahabatan sabab sila yattu insyaksiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw pazamanan sampai diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama ini umat ini mabahagi kapituan tagtu in katanya tu alam mapinal ka jahannam buat malainkan hambuk tumpukan da uno mga katawtay manguran ma ana alay wa ashabi amu in tumpukan na mamaugbog biya sin pamaugbog ko laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kasahabatan ko na maugbog sin kabtangan ko na maugbog sin hinang ko miurul sin hinang ko sin pamarat saya ko amo yan intumpukan lapas halaw tudyo pa sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala na magpi na kita niyo sinagaranta niyo mga kasahabatan Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa manusia zaman tanyo ini mga Nasrani magpi na kita niyo na in Allah subhanahu wa ta'ala piatarang kato tanyo bang sulga sa mga katawtay manghuran duara insungon sin kita nyo manusia sulga atawanal ka bang sulga inpiun tanyo kabayan tanyo yari biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiu inurun tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasahabatan niya amuyat tu inurulun tanyo Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم in mga sila nakauna pag-iman namarat saya day nga mga muhajirin tao Makkah naglain hapaguhanan ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wal ansar iban mga tao Madina walladina tabauhum bi ihsanin iban sin mga sila miurul kanila mga tabi'in hakarayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala lamud kita nyo rin dihay ni miurul kanila hakakahinang kabtangan panghindo pamarat saya in katan amuin panghindo nila yato amo yato yung biyog bukanta adapun in wayruun na hinang nila pag-arama pag-ibadat di na kita maghinang yan aturan sara nila nyurul tanyo wat tabaw bi ihsanin iban sin miurul mga sila miurul akarayawan walladina tabahum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an kaya ridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sining kauna nila nagtaat sila. Wala sila nagpasaula-ula. Miurul sila karayawan. Waradu'an. Iban nagrida daysab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini bang kita nagririda. Hati niya, magad na sadya kita sindi-indiinin dia akan. Lumayo kita sindi-indiinin liangan. Bukun kaki, huminang kita sinaturan sarata. Kita niyo kunin pagmaulod. Bukun hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun hinang si mga kasahabatan. Bukun hinang sin tabi'in. May ta kita maghinang. How nun yung pagrida ta? Sa kaula-ula di kita magrida pa Nabi Muhammad Rasul. Sabi Nabi Muhammad, sisinguran, uswatun hasana. Sisinguran siya, upihan. Na how nun yung pagsingud ta? Pagtaat ta pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiya ini bangkitan in alamat sim pagrida. Dahil nga sabi ito, kaya rinaan sab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Iban, siyaddihan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sulga magdagan
Hasaum niya in mga kasuba-subaan. Allahu Akbar. Katan sin kainginan, kasusuban sin ginhawaran mo yato na sin sulga. Khalidina fiha, kakal na sila niya. Abada sa ummul ammat. Allahu Akbar. Dalikal fawzul azim. Indamikyan yato amo na yato in paruntungan sa lagu-lagu. Subhanallah. Na, bang iniinpiuntan nyo, mabaya kita sulga, amuyat to. Murul na sadya kita, kanila. Diin-diinin hinang nila. Aturan sara nila, pag-agama, pag-ibadat. Amuyat yung bogbukan tanyo. Adapun in parakala, wayroon na, piyang hindo nila, wayroon nila hinang. In iyan tinggalan sin kita niyo. Tinggalan sin kita niyo mga kataw tayo manguran. Sabab makabuka. Sabab bang iyat bukun sulga. Apinal ka jahannam. Maita di makasusa. Sabab bang kita nakabutas din kanila yato, nakaagad kita aturan sara. Marugay din kanila, biya na sin pagmaulod ini. Pagmaulod ini, yato tanyo na nabi sara bukun hati. Aturan sara din kanila, hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman sa mga sahabatan. Sumagawa aturan sara sin mga Nasrani. Hinang aturan sara si mga Shia Fatimiyah. Na, unim biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para kala makabuka makasusa. Sabab insungon apinal ka jahannam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hisiyo-siyo in simulang kimandi sinaturan sara niya. Wala miyagad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. In iyagad niya dan aturan sara bukun aturan dan si mga bariman. Kimandi siya nuwallihi matawalla. Patudjuhon na mo siya. Pasaran na mo na siya. Pakain, pakaradyan tudjuhon niya. Alupon niya, kabayaan niya, pasaran na mo siya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuslihi jahannam. Sumagawa adlaw kiamat, hirasok na mo siya papinal ka jahannam. La ilaha illallah. Wasaat masira. Sangi-ngi na daratungan, uhulaan, uuwian, apinal ka jahannam. Hasarab sadya, wala sila miyagad. Pakakahinang aturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kasahabatan iniyagad nila amuin tiranan aturan sara bukun na aturan sara sin mga bariman. La ila apinal ka jahannam. Nakato na kita na magpi mga kataw tayo manghuran. Yari dil sin Allah Ta'ala in amuin akal pikilan marayaw. Mapinigtain mangiwan marayaw. Matarang mga kataw-tay manghuran. Hati niya in pagmaulod ini. In ini aturan sara sin mga Christian. Pag Christmas mga kataw-tay manghuran. Bukon aturan sara sin mga bariman. Na in wajib kato tanyo mga kataw-tay manghuran bang sa muslimin. In mamaugbog kita nyo sin akamatan nyo. Sabab amo yan hindi akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kita nyo malappas. Dahil nga kahalubiluhan. Dunya labilubad law akhirat. Sababin Allah ta'ala. Nagbabanda mga kataw-tay manghuran. Hama nga sila sumusulang. Matugasin pangatayan nila. Matugasin pikilan nila. Lumawag sila likuanan. Sumulang sila. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Umanib in mga sila sumusulang, jumujural, hapardakan
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaradyaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumulang sila. Wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huminang sila. Wayroon na hinang aturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinangon nila aturan sara. Antusibahum fitnah. Maita sila umanib. Datungan na sila yan, bala. Na hindi pa dunya. Sab sinahinang nila, simulang sila, pagkakahinang paaturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw yusibahum adabun alim. Mang sila di abutan din di dunya sin bala. Hadlaw kana adabun alim. Abutan sila, datungan sila, sin siksa maulul. La ilaha illallah. Hangkan sa mga katautay manghuran, in wajib kato tanyo imamaugbog kita niyo, sindiin in aturan sara, hinang, piyasampay, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapunin parakala, bukon na aturan sara, bukon na piyasampay, wayroon na piyang daakan, bukon na kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sin pagmaulod ini, tinggalan sin kita nyo mga katautay manghuran. Bang kita nyo mabaya da malapas da yung habala, mabaya da malapas da yung pinal ka jahannam. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala mismo yung nagbaita, amuin datungan, sin amuin bala din di pa dunya, sin siksa maulul in mga sila sumusulang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa adlaw ka na mga katautay manghuran, adlaw kiamat, hisilawak sin manusia, in amuin pagsusun nila, apabila paharapon na sila papinal ka jahannam. Paruman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tuqallabu wujuhum finnar, yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Haadlaw paharapon na yung pamayhuan nila, papinal ka jahannam, hisilawak nila iban pagsusun, bang sadya kami nakapagtaat pa Allah, iban pa Rasul niya, miyagad sinaturan sara nila. Unin hibayta nila, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. Ini pamung si mga manusia, ya Tuhan namu, in kami ini, in kiakaran namu, mga kanakuraan namu, kiamaasan namu, wakubaraan na, mga taurakula, kamu, lamud na rin diyahin kiamaasan, amuin, ako na kun palabihon sin mga bangsa muslimin, dahil nga panghindu aturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, padaluna sabila, nalaong na, dahil nga sabi ito, nalaong na, in amuin, dan na mo ini, nakakad na kami, paran kalaungan, na pagsusun mga katautay manghuran, ini pamong nila rakuman, Rabbana, ya Tuhan namu atihim di'faini minal adab, para tungiin mga silayan, kanakuraan namu, mga taurakula kamu, siksa, wal anhum, amuin lipat kanina yung siksa, wal anhum la'nang kabira, iban la'nata silayan sin la'nat dakula, pagsusun. Amurak man ito yung mahinang nila mga katautay manghuran. Hangkan sa babayari pa kita dunya, usaluntan nyo to din pikilan tanyo. Iban amuin, pikilan marayaw. Ayaw tanyo palabihon in nakura tanyo. In amuin, kiamaasan tanyo. In amuin mga taurakula kalulumanan tanyo. Dahil nga pang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw tanyo sila palabihon. Sa bahadlaw kana di da sila makatabang kato tanyo. Di da sila makatabang sampay beita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana namu yatin jumato. Magdiskas sira dito hato in kahalan
Sumaga, wayroon na, hikatarang nila. Na, para kala dakula mga kataw tayo manghuran, pangadjian makawatan nyo, ayaw tanyo tuod, amuin palabihon, in kabayan sinisiyo-siyo manusia, daing hamuin magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pa Allah Ta'ala. Sa amurani kalapas kato tanyo, daing haapinal ka jahannam. Yatto na piyamong nila, iban pagsilawak, ya laytana ta'na Allah wa ta'na Rasula. Bang sadya kami nakapagtaat pa Allah, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yagad namu, amunadjatun yagad namu. Na mga kiaulungan sin Allah, in iyan, hati niya banda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, wajib tuod kato tanyo, in mamaugbog kita niyo, sin amuin, panghindo sin Allah Ta'ala piya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in mga manusia simulang nabiyayan na in sila ayaw tanyo akaron. Misan panakura tanyo, mang-invite kato tanyo, ayaw mga kataw tayo manghuran. Timbangon mo Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasahabatan, atawa yapa tuan, mga kalulumanan, taumaas, kiamaasan. Timbangon mo yato. Hisyuin labi. Mahal ra kay mo. Hisyuin labi mahal ra kay mo. Nabang mahal ra kay mo, inda pa tuan, atawa hinda kalulumanan, mga manusia, kampung kubiyayan, namunay matu na kau, murul na kau matupahinang, misan buko naturan sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala man si Rasul niya, sumarawain bar iman, bangya unda kami pag-iman, mahal ka kami ng Allah ta'ala in Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam, si mga sahabat niya, amuyatuin akarun mo. Di kau maghinang sin pagmaulod yan, sawin pagmaulod yan, bukun yan aturan sara, sin Allah ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan niya. Mga kataw tay manghuran, mura-murahan, amuin, malapas kita niyo, daing ha mga kakahinang biya ini. Sa biyat tutanyo na diungog, in kakahinang parakala bidaa. In ini parakala hati niya, kalaungan, hikajul jana kato tanyo, tudjo halom sin apinal ka jahannam, mura-murahan mga kiulungan sin Allah, amuin pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin kaya diungog tanyo dengan pangindo sin Allah ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban pia pagmumpat kato tanyo katan, mura-murahan, amuin kabaubuhan tanyo, in amuin aturan sara nila, sabab amuyan in matan malasa, amuyan in matan malasa mga kataw tay manghuran. Long sin shi'ir mga kiaulungan sin Allah, in kana hubbuka sadiqa la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Bang mattandain lasamu, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'tahu, tan tutuod, magtaat kau kaniya. Amu indiin kiabtang niya, piya sampay niya, dia akan niya, in kakahinang niya, aturan sara niya, amu yatin urulun mo, akarun mo. Sabab innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sabab bunal tuod in malasa, magad siya, magtaat siya, hatao kya lasahan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi, biyabay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. In Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana. Kita niyo. Sabun na tuod parman sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto. Yan aun doon kaniyo suntuan sa rayaw-rayaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapag ibadat, hapag agama, kakahinang, kabtangan, pamarat saya, suntuan, hati sin suntuan, upihan, sisinguran sin kita niyo. Limang kana yarjullah, hay siyo-siyo na, in amuin, naghuwat-huwat, in siya mabaya siya, magbaki man sin Allah subhanahu wa ta'ala.
wal yawmal akhir, nagpaparat siya aun in adlaw akhirat muy siya matto. Aun kabuhi rin dito hatto. Aun sulga. Wa dhakarallaha kathira. Iman na numtum, pa Allah subhanahu wa ta'ala simpanumtum mataud. Na ini, hambuk sa ni tes ka to mga kiulungan sin Allah. Kitaunta, bang maluhay ka to in umupi, padiin-diinin na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magad sin aturan sara niya pag-agama, pag-ibadat, na alhamdulillah, lamud kita nyo yan dito ato mga bariman, iban nanunumtum pa Allah Ta'ala, sin panumtum mataud. Sa wamiyatim biyata sin Rasul Allah Ta'ala, suntuan sa rayaw-rayaw, hamanga sila, naguwat-wat magbakiman sin Allah Ta'ala. Adlaw akhirat, naguwat-wat sila, muy silamat magula rito kakkal. Wadakarallaha kathira. Adapun in mga tao, amuin, mabugat kanila. Amuin, murul, umupi. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, gamayan, di sila makatanam. Magpasaula-ula sila, maginang sila, aturan sara, kauni kuno, in pagmaulod. In iyan, bukun hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun hinang sin sahabat, na may ta kita maghinang. Isiyo yung yakaran tarayin doon hayan. Isiyo. Siyo yung piyagtatan tarayin doon hayan na pagmaulod. La ilaha illallah. Para kala dakula in makabuga adakala jumatukato. Hikasila waktadlaw ka na yalaita na. Bang sadya kita nakapagtaat pa Allah. Iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tadi tanyo'y kasilawak. Asubun tanyo'y ginhawabaran tanyo'y mga kiaulungan sin Allah. Bang kita magmaulod. Magdasin dulang, magluho dan dunahayan. Hisiyuin piyagtaatan tahini. Allah Ta'ala, na wairun diakan katusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisiyuin piyagtaatan ta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan sa kita magmaulod, wairoon mga kiaulungan sin Allah. Hisiyuin niya karanta mga sahabat, may ta kita magmaulod, wairoon mga katautay manghuran. Mga kiaulungan sin Allah, in wajib pa mga bangsa muslimin balikan ko biya salawat, mamaugbog sin amuin, piya diin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun in limipay na rin dito ato, ayaw kita mag-akad mga katautay manghuran. Sawab in Allah subhanahu wa ta'ala biya baita niya, amuin, gamayan, mapulak kanat in bangsa muslimin. Mapulak kanat, hindi akan katusin Allah Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqima. Amun na yan indan makumabuntul. Agaran niyo, uno, Quran, iban hadis. Na yung pagmaulod ini. Hauno, di akan alam Quran, pagmaulod kamu, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon mga katautay manghuran. Wala tattabi'us subul. Ayaw kamu mag-agad si mga karandanan, nag-indakinis na yung taod. Fatafarraqa bikum an sabili. Sabab, mapulak kanat na kamuyan dahing haran ko. Dalikum wasakum bina'allakum tattaqun. Inyat wasiyat kanyo sin Allah Ta'ala. Hasupaya kamu makapagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran, hayaw kita nyo marah, sinamuin, lanab sin kabtangan. Atawa ingat maglikuanan. Hasupaya sadya, palingkat-lingkatun in kakahinang kalaungan. Sabab muna inyan, hinang piangari-ngarian sin saitan. Hinang piangari-ngarian sin saitan. Aun karungugan mo, mga katautay manghuran, unuin ni sin pagmaulod, magkissa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin ni, magjikir den dunahayan. Magsalawat den dunahayan. Inni niya mga kiaulungan sin Allah, wayroon na kaagad aturan sara sin agama Islam. Wayroon na kaagad aturan sara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangkan sa matarang in kisah jimatukan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kita yung kisah mga kiaulungan sin Allah. Dukaing sa jimatu sa sibuda. Pagdatong ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pa masjid, pagkita niya aun dan dito ato mga jamaah. Long sin mga jamaah rin dito magjijikir. Long sinambuok, Halilu mi'ah.
Pagtahalil ka mo makanggatos, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabbiru mi'ah. Pagtakbir ka mo makanggatos, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamidu mi'ah. Alhamdulillah. Magjikir sila. Na. Bangta, paray-rayon biyan, isyuin makayan inhinang magdikir, mamuji pa Allah ta'ala mangi. Bangta nyo paray dayon, kiyadto silahi Abdullah ibn Mas'ud. Kakitaan tanyo rin diya niya tatkala wala nakakadaturan sara, in siya, misan papangatod si manusia hinang marayaw, in siya bidaah. Atawa in siya hinang di datay maunsin sara. Sa wala nakakadaturan sara, laong kanila Abdullah ibn Mas'ud, laqad fuqtum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uno law niya, suwo niya na panagnan. Uno law niya hinang nyo yan. May taka mo naghinangayan. Laong si mga jama'a ini, ma aradna illa al-khair. Wa ilaw niya kabayaan na mo, buat malingkan, dumawat karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Unin biyata kanila Ibnu Mas'ud radiyallahu an, laqad fuqtum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw kuntum muftatihu babad dalalah. Imingat na kamu yan, limiw na kamu, nang liulakad na kamu pa mga kasahabat ng si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ta kamu naghinangayan. Nakaingat na kamu labi ng tuyo niyo, aw kuntum muftatihu babad alala. At awain kaunan niyo, nag-ukab na kamu sinlawang sin kalaungan. La ilaha illa, ang panyabiyaitaan, hatat kala imian, mabaya kami karayawan, wahal kullu man aradal khaira adraka, in katan mabaya sin karayawan, makadawat siya karayawan, hambuk baita niya, kam mim muridil khairi lam yusibhu, mataud mabaya huminang karayawan, dumawat karayawan, sumagawa, di tay maun kaniya, hatawa, di tungbasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab may ta, wayrun nakakadaaturan sara, wayrun nakakadaaturan sara. Nabiyara simbiyayaun, in aki biyayan, in aki sindaw, magkissa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsalawat, magjamu, hinang marayaw, hatat kala wala nakakadaturan sara. Tumtumuntan nyo yung kabdangan ni Abdullah ibn Mas'ud, imingat na kita nyo, dahil nga mga sahabat, lima binakita nyo, dahil nga tuyo si mga sahabat, hapagla sa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tawain kita nyo naghinang nasin kalaungan. Tanto inyan kalaungan, sabab inyan para kala bida mga kiaulungan sin Allah, sarang da kita nyo magbalik, pamuin biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hisiu-siu in naghinang sinhinang wayro na mo piyang daakan, in iyan di tay maun kaniya. Di tay maun, naunuin nakawatan nyo, luog sadya mga kataw tay manghuran, iban dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in kita nyo, naghinang kita nyo, sin aturan sara, bukun na aturan sara, sin Allahu Ta'ala, iban sin Rasul niya, iban sin mga kasahabatan, dahil nga sabiat to, wajib ka to tanyo katan, in mamaugbog sin aturan sara, sin Allahu Ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo indiin in aturan sara, piya sampay nila, giakan nila, amo yatin hinanguntan nyo, diin piyang langan nila, tinggalan sin kita nyo, adapon in pagmaulod ini, tinggalan sin kita nyo mga kiaulungan sin Allah, sabi ini, guwa na rin aturan sara, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin Allahu Ta'ala, iban sin mga kasahabatan, sumagawain ini, aturan sara sin mga Nasrani, pag Christmas nila, iban hinang aturan sila sin mga Shia Fatimiyah, ini hangkan sila hinang sila mga bid'a, mura-murahan mga kiaulungan sin Allah, amuin, Pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin pengajian tanya waktu mahapun ini, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li walakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.